You roy, you try, barangay kablay pi haga kerteng ke jong Jesus Christ. Ka Jingpuson lagi kesengi, kalong lagi kitab Psalm kalong ke beningkong, ka dekat ke beningkong. Ka kentian ke bong, suk utau beriu ubam yat haga jing selagi baman. Lemne ubam yeng haga lynti ki nong pop. Lemne ubam shong haga jing shong ki berkeben. Kini kalau angka ketian ke jong belai, berkeran sepang, ubriu, berpinya kelad je ledih. Na ki weipat, ki briu, ki bam yad haka lynti ke jong utrai. Uni ubriu, ulang ubala kerku. Ketian ke baong sok, ke keran sepang, ke jing kerku, ke bena ublai. Kabawan hab hau ni ubriu. Namar baula penyaklat ialah dia. Naga ni kepertai. Habang penyaklat ialah dia naga pertai. Kabamut kajing kenriak no. Lani kajing yait lat no. Lani kajing ia no. Ya kajing long pertai. Kabawan lingba kibriu. Kibadon hagani ke pertai, kibarangnya ya ke lynti ke jong syaitan. Ke lynti jong ke do, ke lynti jong ke jingmanbha, ke lynti jong ke jing snam, ke lynti jong ke jing shon, ke lynti jong ke jing itsbai, ke lynti jong ke jing thok bat syukur, kumta terter. Kiran shibon ki beriu hagini ke pertai ki berangnya ya ke lynti ke jong syaitan. Kabaki lekat kabaki man ki keren kat kabaki man ki sngau bakani ke pertai kalong kajing kabaki lak ban lekat baki man. Henry ke Bible ke itu dan pat ki beriu ki bajet banyak ke lynti bapin sngau bahayu belai. Utau beriu ubayat ke lynti ke jong trai. Ulong ubala kerku. Fin pulih ki dekat ke bahadian jong ke ni ke dekat ke beningkong. Ke dekat ke baar bat ke belai. Kaktian ke jong belai ke ong. Ubah ke jing sngau bahar jong u kalau aga hukum ke jong trai. Pada aga hukum jong u uperkat senyas ngi. Barun long kemudian ubelatung rot kiwa ubesailau so halaki ayam ubagasla jong uruk kam telur no bat ke uruk ke bule kan manbha baru ngi kwa bah ke jingem ke jingi ke bengile kan manbha tihenrai ngidon kam ya ke benken mau ikini ki artli ke ki badon kam haga jingem ke beningkong penyaklat ila dia naga pertai ke baar pendap ila dia dak ketian ke jong belai dan ki ba pendap ila dia dak ketian ke jong belai ki ba iet ban syashkor ke ketian ke jong belai henry ki badang kersum keti lang bat kan di ke pertai dan pat ki breu ki bala penyaklat ila dia naga pertai Henry kaktin ke jong belai kam dari haka download ke jong ki. Wadlah kalong ke bakam duna ki bakum kita. Henry kalak banlong. Henry mentah kesni limba ke Jingpuson. Tungin ke mawe kini ki artli. Ki badon kam haka jing ke jongi. Beliau khot English ke jing khoj. Ke kentian jing khoj ke bamat ke jing penyaklat. Ke jing penyeper. Wala dan gidan hari ke pertai. Gidan kaman ke mau. Bangimlong jong ke pertai. Wala da gidan ringkat bat ki breu. Ki barang yad ha ke lynti ke jong syaitan. Om shimla khot ingi. Penginyait na kata ke lynti. Dan artli ke lynti ha ke pertai. Ke lynti ke bekeluat. Bat ke lynti ke bekem.
Berkaktin ke jong blai kong dan shibon ke ya je ke lenti ke bekeluat. Henry ke baya lampat sya ke jingjot. Dan tangken niat ke baya ke lenti ke bekem. Henry ke baya lampat sya ke jingmanbha jukot. Lembang ni ke Jingpuson tu ngenje di ke lenti ke jong utrai. Wala ke long ke bekem. Ublai wana ibor yang abad ya pi. Kan skam bakan ni ke ke jong blai. Om tang bakan pen ken mau. Henry kan pen I hangi ke lenti sya ke jingkerku pat ke jingmanbha. Blen kerku pi ni ke ski baru ke wai. Ruanum kledru ubleu I je pi kumba pilong. Amen.